Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Endzhaku ka loko Mr Post, Mr Power Sikuliyeza Ndlovu kumbe Daddy P va ta va xupule kokwana wa vona kokwana Afrika hi nghoma eka album leyi ha ku humaku leyi ku nga album ya Daddy P. Ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri Denderi. Laya ka risimu leriya xiyimbeleri Daddy P ve le ku xupuleni ka malume wa vona kokwana Afrika. Ha swi tiva leswaku ri kokwana Afrika a va ri na ku endla minkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi va cakanyeta xiyimbeleri Mr Post, laha hi nga vona Mr Post va miyela va nga hlamuli nchumu nkarhi wo leha. Vanhu vo tala hi swi langutelini leswaku ri Mr Post va nga endla nghoma ya beef va karhi va xupula kokwana wa vona kokwana Afrika. Hi nga vula leswaku ri Mr Post va tikhomi nkarhi wo leha kumbexana ku ve na vanhu lava nga va kayidza va kombisa leswaku ri va nga tlheriseti, kambe hi ku mhaka leyiwani a yi ya emahlweni yi karhi yi phikelela mi kuma leswaku kokwana Afrika va ya emahlweni va karhi va bifa Mr Post. Ho pfumela leswaku ri Mr Post va kale va karhala ivi na vona va tlheriseta hi nghoma. Hi ku ya hi mina laha ka nghoma liya Mr Post ni vona ingaku vo lo khomanyana kokwana Afrika va va tshika katsongo, a va tikisangi ngopfu. Leswi ni pfumela leswaku ri Mr Post va swi endlele ku va va kombisa kokwana Afrika leswaku va nga swi kota ku va va tseleka beef ya matimba yo hindza liya. Kambe hi voni kokwana Afrika swi tikomba ingaku va vaviseki ngopfu hi nghoma liyani, laha hi nga vona va endla minkandziyiso yo hambanahambana va karhi va angula eka nghoma liyani, swi tikomba ingaku va twi ku vava swinene. Eka yin'wani ya minkandziyiso va tlhela va chaviseta xiyimbeleri Mr Post, leswi ndzi nga vulaka leswaku ri a hi swilo swa kahle hi mhaka loko ku tshuka ku humelele swin'wanyana swo biha hi Mr Post, munhu wo sungula loyi a faneleke a landzelerisiwa hi vona kokwana Afrika hi mhaka ku chaviseta munhu ka swiyenge swa mabulu naswona swi kumeka swi nga tshamisekanga. Ndzi koti ku va ndzi swi twisisa kahle leswaku ri beef ya vava. Kokwana Afrika namuntlha va postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku ri vusiku bya tolo va lorhile, va lorha muzaya wa vona Mr Post a lovile. Mi ta kota ku swi vona leswaku kahlekahle kokwana Afrika va twi ku vava swinene. Kasi tolo a va tsale leswaku ri n'wana sesi i ta swi yimela leswi i nga swi sungula na, lama ma twakalaka ingaku i marito ma ku va ma chuhiseta. Mi ta kota ku swi twisisa kahle leswaku kokwana Afrika va twi ku vava swinene hi nghoma liya ya beef. Se leti leta hi mi khomeli tona laha ka nkandziyiso lowuwani mi ta hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo, mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.